o te whatalo fo ile mai manga lo tātou nei fo tātou whelua i tātou kalame masani o tātou update me lo tupu samo nei ma lo le se fu maua ma lo le langi ma lo mai o se whapoponga nei o le tātou pukalame e mua tu o whaalea ngā ina le whamsunga ma walunga le tangia le sa abe malo ia sili taluai e fionga sal no mai wa pifem e fa asanga ile tama tai pale mia ile fa muta ile ora na konkarate a o lue o se lo ia sili e pe sil fiona nem ta pusa so ina lu mo le fam stonga ma walunga ina wa fa ulu le sa abe malo ia sili se tangi e fa asanga le ya mi tomo o le fa unga na fa muta ile na konkarate ai le fo le sanga le tama tai pale mia le fionga a fia me Dr. Naomi mta alfa i luma le whamsidonga mawalunga na ia ta uahai o le le whaatino ina o le tuti o le sa ve malo i sili o le mafu anga le na whaahia ila na whaiunga na ia ta ue whaalua na ia tusi atu i le sa ve malo i sili ila ia whaatino lo na tuti o se lo i sili e pui pui e le malo mai le tele o whamtalanga ma o pulalafo a mesio nisio vahe ngā sātua ia ma whaasanga mai i le whainga malo fau o tūrui nei le foi. Pita ia ne, e na ngu le sa ave malo ia sile le i whaatino ia lona tiute o le mafu anga le na whaia ila na whai unga o le whaamuta loa le konkarate. I le mai ia le whainga panota lo olu atasi lena tula i maini fitena inga i vā o le whainga malo fau tula i mai e tau avele sa moa e mese le whainga malo sa latu tau avele sa moa mai le tele o tau sanga o i le na dia e mai nisi o whaafitahuli. Se o ina se e mai le whainga malo fau tau avele tamai taipale mia lea na iai tūlanga e leo ma whaiona whaatino lona tute pe ngā lulu e whaatasi mai le whainga malo tūne whoi. I le tuina mai le whaiunga le whaamistonga o manino mai ai whaiunga na whaia le tamai taipale mia o loo apia tonu e tusa maala o le tūla whono. Upolo ina le whaamistonga maa walunga ia le sa avea malo ia sili sa le noa mai ewa bifim ina ia tutongi le tupe lima afe tala a ngā i le tūo e pei ona tua ia a toai manisio vahenga o le tau leo o le whaamistonga. E siria le lua se laulea whaiwa atunu e se olo o malanga mahi sui o le ahinga Strickland le olo o whaatuna ina le lato mawhtanga wha le ahinga riune mo le tolu aso i Samoa nei. O le asonga fua le matanga le neiva i aso na amata hai le nei mawhtanga ma le whaamoe moe whaamahe ai le o ngā tutono o le neiva i aso. E se whaatatanonga ma le teifono le fo i mawhtanga le fionga fui maono tuitonga mana ia Dr. Penny le avai na ia sa no hai o le tupu anga o le nato ahinga o le tangata e sofa ia Jeffrey Strickland mai e ngelani na malanga mai mi whaamautui Rarotonga se o na malanga mai lona talii ma whaamautui le Samoa leo lo iai uma lona o le Strickland i Samoa nei tofi au ta uolo o loa i lea mawhtanga i pio na Samoa ele fionga fui maono o le sanga u na i lea ma whaamalo sia whanau o le ahinga i a o tūlanga ia o onga ai mai se ia avea lea mawhtanga e toi whaamasani whaamanatu ai le tasi ia maua pele so tanga mawhanawhana o le whaasino manga whaare ainga na ia ta ua le tala whaasaropito le lato ainga sa whaatuina e tangata nei na ngā solo ai mai vea le tupuanga o mai a Jeffrey le ka le sia so fito le toi fio mai i te tono o Rarotonga se ia o ina lato o mai foi le e ka le sia so fito toi fio mai i te tono i Samoa o lo whaamawina le tala whaasaropito le lato ainga tele ni so lupe whaalele lo fofoa mai te tono le lato foi mawhtanga po le lato ainga o i lato lo a tawina mawhtau tua i le ngaruenga le tua. E ono mori ama le tua leo wa te ena le tamai ta ia papari i sia whikaolo o le se whatu solo o se tusitala i luma le whaamasinonga. O mori anga e ono e au fia i le whasio tangata whaamoe moeina, whasio tangata paivalea, o le whao lima, whao manu atu ngā, e maise le umia leo se a upenga matautia. E pea msilifia le nei whao lavena tu lai maile masino me le tu sangala nei, o le whato atu ina maileo se tani te e pe ona ia te e nai mori anga le tua leo o lo tua ia tamai ta ia pali i sia whikao i le maliwa i o seisi fo i tina po seisi fo i profesa tu stala fatu solo fitu suma le valu tau sanga o Caroline sia vaiana i le whalavelave pe ona tua ia ai le tamai ta ia papali
O whatulanga i whamsinonga le hasa tolo le masino manti lua oro lima e su i nai mau le nemi ta upu. A o loo tu ina tu pea le hapa noa i le tamaitai ina ia tu ina mai iai le reporti o le su enga e pe ona iai le haafianga o lona mawofo e pe ona whailoa e lana loia unasa iuni Sapporo. E iwa tasi ma le tolu miliona tala le tau atoa o le whaletari malo sa whaingoina o le Mona Lisa leo whaatawina i le kalesia so fitu o le tuto o tasi o le siste masuia e lona ingo le anava moana hotel. Ma whailoa e se tasi o le whawhiangainga le kalesia so fitu tuto o tasi o le seleni le iwa tasi ma le tolu miliona sano no mai i le lupi wha o le whaputunga tupe tangata lumana i manuia o Samoa. Lea na toe whale leia ai ma toe whaatotonga ma toe whausia ai. Lea whale tali malo, lea ua iei se tūlanga le lei, mo le whaongahina le matele o lea tonu. E si lia ma le lua se fulu lea whae poto lea whale tali malo ato e maniso vaenga e whaongahina mo fontanga ma unite te itasi. Si lia ma le lua se leo lea whae o tangata whainga aduenga o loo ngālu lua ai i lea whale tali malo. O se tūlanga mātango fie, e pei ona e pa ai fo i le talaina i le aso na nafi o le fo i pisinisi ina ua iei se tūlanga sili atu lona mātango fie le mai au na toi whausia le tele o vaenga ma toi whale leia le tele o vaenga molana au nanga. Ruma tato pokalama tato update pena masani on tato filoai fa imol nei ba ya so so fo me manuia.